না, এটা তো এমএলএ হলে তো দায়িত্ব থাকে সমষ্টির কাম। मानगोनां बिश्वजित दैमारि सारा खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPLआव थांसिगोन बा हाबबायानो होनदों। बिनि सायाव मा बिबुंथि होदों? बिनि गेजेरावनो खायफा रायजोफोरनि बुंनाय बे जोंनि नङा। ओरै खालि जानानै थानाय नैबे गिलासआ जाहाथे बाव एसेबाबो दै थायो, मोनलोंफिनो राहा मोनो, गांगायो। बेनि थाखाय खायफा लिडारफोरा नैबे कुइसन फैदों। खायफायासो दा बेनि गेजेरावनो गावजों गावथ' मा बखिलायनो, मोजांबाबो गाज्रिबाबो बेनोसै। बयबो नांबोदों संग्रामि लिडार आरो लिडारफ्रा गावसोरल' जों लिडारब्रा जों नांबोदों होनबाबो जाया। पाब्लिकआबो जथेस्थ' सापर्ट होबोदों आरो खायफामानि लिडारफ्रा लोगो सायख'नानै लानो रोङाखै, जायनि जाउनाव जायखौहाय अनदोंमोन, गाइखेर दौदोंमोन, फेदेरदोंमोन, बैफोरबायदिजोंनो थाफ्लि फैलानानै देखायनानै खारजादों, माने जोगारनानै गालांजादों। नाथाय जायफ्रा नायजायाखैमोन बै समाव, खाथियावबो थांनो मोनाखैमोन बा दाबो, बैफोरबायदि मानसिफ्रासो खायफा बैफोर लिडारफोरजों थिखोनानै दंबावोलै, जायफ्रा सार्थ लबि नङा। इभेन बिसिनि फेमिलिफोरखौ नायोब्ला न' बांफ्रा इसिबां हाई लेभेल लाक्जारियास नङा, अब्लाबो बैसोर बायदियासो बैफोर माखासे लिडारफोरजों नांथाबनानै दंबावो। मानो होनब्ला बैसोर सेन्टिमेन्ट दङ। लिडारफ्रा जों मावबोदों होनबाल' जानाय नङा। गोबांथार बिसिनि संग्रामि लोगोफ्राबो सापर्ट होबोदों आरो बैसोरखौ खेल लानो रोंनांगोन बैफोर लिडारफ्राबो आरो पाब्लिकखौबो। जिखुनु जा, खायफा बुङोना जोंनि गेजेराव, नोंहा मा कन्ट्रिबिउसन दंब्रा हारियाव? आरे बै बुंग्राहा नोंहालाय माथो कन्ट्रिबिउसन दं? कन्ट्रिबिउसना बयहाबो दङ हारियाव। जोनोम जाबाय जिथिया जोंनि हारियाव, बेबो सासे जोंनि हारिनिनो सासे सुबुं अनजिमा, बेनो कन्ट्रिबिउसन जाखाबाय फिसाबाबो। बेबायदि दा जि हक, खोथायाथ' जिखौनो बुङो लावो। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बा प्रेसिडेन्ट, लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि स्पिकार मानगोनां बिश्वजित सारा मा बुंदों खाम्बानि सायाव आं भिडिअखौ होलांनि। আপনি সমষ্টিবাসী রাজ্যক দেওয়া বড় সময় হয়েছে, নহলে আপনার রিপোর্ট কার্ড বেয়া হব পারে। কোনটো প্রস্তুতি 2026 এমএলএ না, এটা তো এমএলএ হলে তো দায়িত্ব থাকে সমষ্টিৰ কাম কৰি আছো। গতিকে যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিছো। এতিয়া সমষ্টিত বিভিন্ন আঁচনিবিলাক চলি আছে। গতিকে মানুহটো জীয়াই থকালৈকে নতুন নতুন প্ৰয়োজনীয়তা আহি থাকিব, হিচাপে আমি কাম কৰি যাই থাকিব লাগে। যিমান পাৰো এতিয়া নতুন কামবিলাক আমি আৰম্ভ কৰি আছো। আৰু প্ৰায় মোৰ সমষ্টিত এতিয়া 2000 কোটি টকামান আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা মানে চেংচনটো পালো। সেইবিলাক এতিয়া কাম চলি আছে। তাৰপিছতো আজিৰ সময়ত, আজিৰ যুগত মানে বহুতখিনি সমস্যা আছে, যি সমস্যাবিলাক আৰু আমি কৰি যাই থাকিব লাগিব। নাই, এইটো মোৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিল। তেওঁৰ নতুন এটা জীৱন, ৰাজনৈতিক জীৱন আৰম্ভ কৰিব খুজিছে। গতিকে যিটো আকাংক্ষা লৈ গৈছে, সেয়া যেন সফল হয়। মই সেইটো নাজানো। এইটোতো ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত যোনে যিটো দলত থাকিলে তেওঁ ৰাইজৰ সেৱা কৰিব পাৰে বুলি ভাবে, সুযোগ আছে বুলি ভাবে, তেনেকুৱা দলতে থাকি পেলাই কাম কৰে ৰাজনীতিক কৰা মানুহখিনি। গতিকে কাম্পা বৰগয়াৰী ডাঙৰীয়া নিশ্চয় নিজৰ ৰাজনৈতিক জীৱনটোত যি দলতে নাযাওক লৈ, তাতে তেওঁৰ যিটো সপোন ৰাইজক সেৱা কৰা, নিশ্চয় কিবা এটা তাত এই সুযোগটো দেখিছে কাৰণে তাত থাকি ৰাইজক সেৱা কৰিব খুজিছে।